Biagamal Guasame, uh, Gorjan Obana Rach and Okatin Contin Lat Carodian, take a mess you got no down there in your ken. Again, Qui Dr. Machar, Qui Loinde, again Dongor Mobe, a lot, Metoten Mishalat Guasame, reaction can it contin Lakuma China, take Michigan a lot, you know, she can write, you know, Qui Dr. Riek Machar. Te Michigan na kulle kwen ka kwiro je da ne chalat kume SPLA sorry kura je chalat kume United States kume United States ne chike kir miyadi chikane pressure jogan kir no ne lajin de Dr. Mucha de luin ko bi malbo kule ben na mani ajen na riede chikane to ka just report ne ame chikondi ala lim bana kule bentin chana roje chalat gwaseme netin konti la Chinese ko la netin konti te juba gwam shikan dolten right natin ka kwimal ka rewi ka so Sudan na te ga tikan kalat te gwai ka medan e chalar kum United States ka report lat kum China jen go jimer kam shikan kir shikan de pressure shikan kir de kap ko bom ano de kir de yang ma cha de julun Chala do China back Juba reject external political pressure. Chinese kede kolar no kume China wajen roje dane chalat international community ke kume United States wachi kana lok chika chonkel ke kume kirmiyadit. Chikalat gwazmen one international community they can ngade respect they can kume South Sudan they can respect. So much it can more. You can come United States no Yenisha Kirshia Jade pressure, take Ramadera Lun. You can no yen the yen Kume South Sudan yen respect. La Canada sovereignty or South Sudan sovereignty they respect ki bomko chikala independent. It's not didn't interfere kaka. Chitke Jodan Shangun United Nations Security Council me chika right ka kwi malka man cha yar kume kume South Sudan which ka South Sudan chiri ma dob dan shu nya ka je ngai kon diale ala mi cha lar no kire che we che yar yes we che yar la tok mi che we che yar da ja gor no di ba dob dan je ga je ba je gui ke de je kap chong de je dob dan ngwan lat ke je but gwasme Chinese government na kine de kontin la de won chol donga ambassador Riken kenichi chichi kum United States chicken they interfere ko they can interfere karo dan latke ki ta dan te kum South Sudan ke je special role kon lat ko rodien chit ko lat ke jeno de dak ma cha de jelu reti jende na ko mal kenichi United States chicken de lat no money so right now can look no de South Sudan there we re core how come ne na ga jeno jeno South Sudan achure core can look no this the United States they can go de kir de preja ko dara mal dara jeno chike roje pilot pan gaje di United States kala do nen en wo South Sudan be jiak anga en South Sudan be jiak awa e kir cha kap chongo ko how many peace agreement cha sign between them between the leaders cha peace agreement one cha ka time mal tungwan and yet can go be can me be can dale jen ko lara wodi ne di ti shalkati Kwarso Sudan special kir chamal cheja antam Chinese ni no lat no ne can no yen chwa interfere eso Sudan at ke nyingate lede atram jo no yen taye ne no mo amlat kene di yen gujidi mi jo yen o yen me sia de lel no ka yen mala bere wi ka Sudan kala yen o chungen kel ke kir be ke lar no chwa interfere kene anyo ki right ke election ke ku inquire badila ngai kondi ale
ko inquire go funding anyok tele political leader mandate ti gen kala ke wote mal me banu ka jara madan ko mala tan ka tere ti gen de ko inquire de ko la de tele do me de ko inquire de lat ke ja ka kuje mo de gorno de malder ben la to ka mal mo ben ka loin Dr. Machar she can let one in Chinese government ka kwisa Sudan can be can continue providing aid we can work at me look and kum South Sudan including infrastructure building or infrastructure support food and medical assistance and cooperation with UN agencies on livelihood project can be chonkel ke kum South Sudan can look at when we can look back at ladwili ka latchare ka bikan now bikan ngod baka luang nat ko de ni ko til la United Nation support team ke humanitarian ne dial kontin la luang la jatu bikan ngod babu chon kel gaja kan ci kan logo no de kan so dan de kan but mela de ka gwa me kan de United States ci kan de lar no kire jaram dan yer waj ka ci kan de gorno de ke dara da kuma cha dara ja dara ja kamra re tijen Chinese government ke China chi chuang kel ke kum so zan ka gwan bar no ban ngai kon manana gor ken by the way man gor ken ka so Sudan gor ken liet la ken aguje no dong mi kum so Sudan che agree ke kum USA dong de liet no dong de ja kan ke so ken ku deal go gang ken investment ani ken to ku liet re wi ka so Sudan ngai kon diale no liet jen gor go mo ne tungwan no kum United States roda wo no watin but again yoga na the no and mali no but need tea especially again kum China they are benefiting ka yal investment and let Canada week South Sudan cause let kentin kan lat kiti dialone kala engineer mo so chicken go ro dong the South Sudan de mal to me chicken go de malder ben ko they are benefiting from there ni otik chote tin bo je kan wotin jemnen yen lokan o de na ro ki ko de malder ben di so na me amil to ka ken wini mi ka kuja mo gwasa me ala China government tin chi invest ki oil investment you can latik ka misho ali China National Petroleum Corporation Canadian country key players ka jano ba liet ba le dire wi ka South Sudan liet ko Canada kon nen misho ali ngono cha crude oil cha nang tikete ne kan company jal ko ngwan ma ba buri everything kan madone ke kaneti titi chalka ti South Sudan especially yo chali ngono cha ambassador kel cha yen ke cha di tere wi kujuba me South Sudanese ambassador ke China no cha yen ka right now chi Chinese le no chi United States can interfere ko wa mi yan ne can we mean that can kwal ga yu ka pinya ken ke jene kenatin so na me de yana ngach ano ka qui petroleum ka ano wona e jega long ko en petroleum jana na ku ken chama ken we can mi mali ben la tok le South Sudan chicken men jeken tin chang chicken de je jen lat ken no chi kum United States chicken de interfere so na me de la jana na go de nwa konkel an ban nyo je ka another report bi atagamal